दिवाली धमाका है भाई, हमको धमाका तो करने दो। चीफ के लिए चैलेंजर लेके आया। चैलेंजर? चैलेंजर क्या करेगा? बैटल होगा, बैटल में जो जीतेगा बस वो उसके जगह ले लेगा। Kendit ki pai ba baro ya ke jingle jong ki India Best and Stars on 4 wat contestant ru ki la kendit ya kene ke jingle jong ki India Best and Stars on 4 kemut ban be jubo di usti jerwa ap ke jingma ke bekrau ya usti jerwa la pun syabe nak India Best and Stars on 4 perlo kene ke de ke jingjia ba pinsiao I ha ke sengi sajan ba ke sengi uble jong kene ke tiu ke episode pertama jong ki India Best and Stars on 4 kala wanra ada Ukumar Sanu kum special guest padhang ne Ukumar Sanu uang ba wanra ka we ke challenger ya usti jerwa pat kene ke de ka betel ya shan pal usti jerwa u hap an shan pal uwe ubriu ubampat itu ke kapten lada usti jerwa u rem haune ubriu usti jerwa u hap ban mino nak India Best and Stars on 4 une ubriu unsim ni ka jaka ja usti jerwa kendit ki pai ba baro kene ke jingle jong ke India Best and Stars on 4 tip na ka daw bale ke India Best and Stars on 4 ka le kumne hatu kene ke de ka plan jong ka ban be usti jerwa namar bakayo I baki beriu ki it phaya usti jerwa hadu menta bo usti jerwa udang long hi u highest wood na baro I contestant kumno perlok ki ong halor kene ke jingle jong ki India Best and Stars on 4